Hello loite hozo se sopi ulenau te hozo se ka channel hinve a viewers hozo se le subscriber hozo se na bon chawin ka hin lem kitwin na bon chawin ni khopha tuni thusima hin Amazon rainforest thu in sei diwahin I het saw hi jong le avela ana ve kit a anangai kit ding ni kitimun ka channel subscribe bor nai lo hon lung sit in subscribe ne hin bol pa pi divin ka hin thum masakin in he Amazon rainforest he Vanoya forest lin pentia ke he ahin America gam Venezuela Colombia Peru Bolivia Brazil le Guyana kiti ho hichi ho hin a kula ama ho lailunga he umahi Amazon rainforest le dan hi 55 lakh square kilometer ahin UK gam somni le thumbial adol ding tin ahi tu din mun jenga jong Vanoya mihim ten hin na le haina a imano oxygen 20% ho hi hichi Amazon rainforest akun hungkun do ngen hi Amazon rainforest ahin thingphung 40,000 crore tabang aumin hi hichi thingphung ho zo se hin e ho akun pot do carbon dioxide ho hi akila alut wa oxygen e hin tha do pi jiu hi Amazon rainforest hi 55 lakh square kilometer ahin la agam aning ninga hi chiding hile asaudan hi 9,500 kilometer heading ahin Mumbai akun Delhi ki ka sagi ve elo le git ve ki le a kichi le to ki bangding tina he Amazon rainforest ahin atam zo in gu azujing in agamla hi thingphung atam ma jeng in thingphung bit chen in ake jeng in hiji chun gu azu ting jong le gu tui in atul lang hi direct a ahin sep khaji pun thingna ho akun gu tui ho ahung wa thla a alai sit ahong hlun na ding hi minute sombel tabang alut zawin hi chukeu hi lawa hichi forest sung mun tam zo hi ni sawa in a kho kha lo na a kho pha lo na tamin chujong le vanoi mundang gamdanga ki mulo sa le nga gancha ganhing wacha zu lewa pa cha thingphung gophung tampi jong Amazon rainforest ahin akimu na hi hichi Amazon rainforest sunga hin thingna lo na iti diuham ei pawahin asai ha in hichi plants ki ti zat hi 40,000 wal aumin wacha zat hi sang le zathum aumin nga zat hi sang ni le jani wal aumin chule sa zat hi zali le somni le sagi aumin hi ho zo si chungchuna het kha lo gancha ganhing tampi azat lak somni le lak nga wal aum na lain hi Amazon rainforest hi video hi lo le lim ho a ivet ting le hoi ta le num ta dingin imu un igelu na hi ahin la hoi jong a hoi nan kichat ti zat ta gam khat jong a hi ki ni na hi aji chu agam mang sunga hin mihima dia kichat ti zat ta sa le nga wacha le gu le tang tampi au min hi hi cho zo si la hin green anaconda ki ti jong hi khat a hi fit som thuma saw ahin kg jani le som nga agi hichi anaconda hi Vanoya gulpi lin pen hol a jong apangin hi hichi green anaconda kiti gulpi hin Amazon rainforest sunga sakhi gamvo le humpi kp ho kisan amana ani ethai hin tizat ma jing khat cha hi hiji hin hichi green anaconda gulpi ho hi Amazon rainforest sunga hin izat mong ham ti hi koiman akol do zo lo hi Amazon rainforest a hichi glass frog kiti ho hi ata sa hi transparent ahin hiji chun ata sa at ke khel lo in jong asunga ama organ zosi akimuthei na hi asunga athin agille alungchang ho zosi microscope ima manglo in mihim mit mai jinga jong mu thei hi si mi e ho gama imuji ho la a alien pena het ho sanga lin jo 4 cm a saw bullet an tia ki he hichi si mi ho hi Amazon rainforest sunga akimu na hi hichi si mi ho hi ami pe agunat dan hi meithel chang khat a ki kap a anat dan to akibangin hi hiji achu amin jong bullet an tia ki he hi Amazon rainforest sunga asu letunga koile a lung le hichi Amazon river hi 4,000 miles hichi chu 6,400 kilometer achom pena hichana he saudinga gin chad hi Amazon forest a gotui zo si hi hichi Amazon river a hi hungle lun lut kidu ahin avadunga tui hunglung tha zan hi second khat a 2,90,000 cubic meter athing zo in a hi hichi ho chu Atlantic Ocean a lung lut hi Vanoya vadung lin chi som lali ki gom khom hen lang
Atlantic a kilon lut sa zong le Amazon River tui hi tam zon lai dia ta san hi e hon vadung lin tia he nu Indus River tui hi ocean a along lut za ni 7100 cubic meter bo a hin line hi Amazon rainforest a nga za hol a pink dolphin jong hi khat a hi hichinga hi fit ku asawin kg jani a agi zawin a hi mundang danga normal dolphin hichi dolphin avom ho him himadia tizat lo kikichi pilele the a hin la Amazon rainforest sunga pink dolphin hi mihima dinga danger ta ahin mihim jing jong attack abol jing ji hi salenga hola a kidang ta khat kit chu a hi le electric eel kiti hichi nga he hichinga hin ama ta sa ven bit na ding le gan hing dang ho del khum a tha na thei dingin ata sa kon hin electric current apedo thein a hi hichi current hi 860 volt chana a hat zawin hizi chun Amazon rainforest a research bola chi mi phobep jong hiche electric eel kiti nga amat nawa current in amat akun thina tu jong mi phobep aumin hi mihim ti ta lo ama sa nga lin jo ole ho kisan jing jong ata sa akun hungdo electric current hin atha zo hi hizi a hi Amazon rainforest sunga tizat kichat salanga hola hiche electric eel kiti nga jong hi azawen hi Amazon rainforest sunga Peru kiti namuna 6.5 km asaw hichi vadung hi aphat zo sia atui hi sapia jinga hin 90 to 100 degree changeya atui hi sa a lung jing a hi akum athale aphat tip chomlo a phat zo sia hitia hi so a lung jing pe hi ahin la itidana hitia hi su thei hamti hi tu chana koimachan khul do zo nai puwin hi Amazon rainforest ahin mihim tamlo phabep pi jong hi acheng na hi amho hin ki hin sonadin gamlen satha ho abolu na hi amho hin leise chung mundang ailo le gamdang khanto na ho imacha mukhanai lo a hi win hiji chun agam wa mi ho aga khul jin a aga chi lu tingule kidang sata in anaveji win a hi ehon crop circle tia hedo lo ki bol na nung ho a het lo a thillim za umji ho tabanga khun Amazon forest sunga jong hin satellite akon ivet le lin ta le kidang ta figure za muding au min hi hichi figure ho hi mihim sim dia thil hi thei lo be ding nyan cha hi win aji chu hitabang thillim tabang ho hi zathum wal uma hi tu hin Amazon rainforest a salenga ti zat kichat ta ho la a som anasei hite asom na a bullet an hichi bullet an hi ina seima bangun centimeter li a saw ahin ami pena dan hi mihima dia gan hing pen dia ta san hi ami pena dan chu mei chang khanin ei kha anat dan to kibang ahin hiji a chu bullet an tia jong anakisa hi hichi si mi ho hi agam mang sunga Nicaragua kiti a Bolivia le Paraguay kiti nagambe hola aumun thingphung buldung ho a aha chenu na hi bullet an mi pe hi khuiwa mi pe anat dan som thumbei sanga nazona lai hi itihama nasu luhang kha ai le alin aniau thu umlawa na pe jing ding hin ami pe gunung hi mon leu jing the hin anat dan hi 24 hours tan azong oldom lo hila na jing na lai hi akuna paranas kiti hichinga zat khat hi hichinga ho hi min akichat penu khat chu ahin aha him dan hi chamcha kinol him tabang leu a him ahin mihim ta sa jaw na a pe chon but lo anei lo a hi athang pia ngadang ho gan hing neu cha hole thinga ho ne uwa hingu a hi agil kil ting ham a hi lo le mihim ham gan cha dang ham in ahin su luhang kha ole alom a ki thu wa abulu jing jiu ai tai am ho hi ahon hona aum nom uvin agil kil pe ta ole amu mu chu ipigan hing hi jong le abulu jing o hi gan cha pum lin ta jong kin ta ne chai jing theu a hi mihim chunga achu uwang akhya het be se pun ahin la gamgot lai ham ne ding a ting mihim jong etek abol jing theu a hi abana agi na a electric eel kiti hichinga he hi enjoy sei sama bang wa chu hichinga ho hin gan hing dang ho akon kiven do na thei ding ama ta sa akon electric current 860 volts chana hat apedo thei na hi fit gu akon fit git chana saw zo in kg som ni in agi zo in a hi Vanoya predator ti chu tizat gan hing hol a top som ni lenga na injong apangin a hi asagi na a
poison dart frog kiti hichi gan hing hi Amazon rainforest a gan hing hol a colorful hol a zong azawin a hi ama he ata sa chung color a ki hal polin Costa Rica, Brazil, Colombia, Ecuador le Venezuela gam azong akimuin a hi hichi ukeng zat hin ata sa a gu hat ta apu in mihima dingin thina theilew a hat a hi hichi tabang species hola a hichi lai ki mu ukeng a eng set ho hi poisonous pen khat a hi kin na hi agup na a wandering spider kiti hichi mom hi Amazon rainforest a South America gam kai lang ho a ha ki mu na hi hichi mom pi ho hin mihim a pe kha a hi le thijeng the hin mom pi dang bang lo in ama ho hi zan ting tul hanga awa le un ne ding a ki holun a hi azi chu mom dang ho banga zan ting apan akai wa bu akisa lo a hi sun ting le in ning dung le thing noi song noi dunga akisel jiwin hiji chun mihim ape li uzong atam tan a hi hichi mom pi ho hi van noya most poisonous spider ti azong ki he hi ami pe zen na ding lo akisim do tan a hin la 1996 chana chun mihim som lali hichi mom pi ho hin ape li aki he in hi anga na a Amazonian centipede kiti e hon chingling tia he no hi hichi chingling ho hi South America gam lama aha ki mu in chi soma kun somlani ki ka chanin asaw zowin a hi Amazon rainforest a ki chat gan hing hola a khat a hi am ho hin gan hing neu hole mompi wachan neu thangkip ukeng jucha gul neu le ba ati ho ki san athat zowin a hi hichi chingling ho hin ama sa nga gan hing lin ta ta atha na thei pen hi a hi le akeng tampi ho a hi gu ha ta a hin hichi a kuna hi atha zo ji hi hichi chingling hi mihim adia zong thina thei a hi na bana chapang kumli khat zong chingling pe akun thina tu anaki muina hi alina adingin black caiman kiti hichi ole zat ho hi vanoya ole zat ho la alin pe na hi amho hi legs le vadung ola lung ho le tuilet namun ho a aha no mun hi Amazon forest sunga dinga zong ole lin pen a hi win nga wacha le gan hing dang dang ho ne a ki hin su a hi hichi ole ho namun a lut khatapo chu thiding a hi zengin hichila a chu mihim zong azawin mihim zong su cha zo lo ding a hi January 2008 a kun October 2013 ki ka sunga hin hichi ole ho hin mihim somliwal attack a bolin a hin la nga la a khat ho chu asu cha zo na hi hichi ole ho li dan hi hippopotamus zong nom ta a awal hlum zowa ani etheu hi athum na a bugs kiti hichi imu gan hing neu cha cha ho hi ei pawawang ipi ham ken zong ka he hi a he kha wale comment section a in sei theu hin tin hichi bug kiti hola a hin thokang zong a zawe na hi thokang mi pe hi na sata ta a malaria chan a nat pi zong mi hi mau mi na hi hiji chun thokang ki pe sa alowang hi dam doi phapen hi ding dan hi Amazon forest visit holding a zong thokang hi akicha tenu khat chu a hin Amazon forest a thokang atam e ti he do the hi Amazon forest a hi insect species hi 30 million wal aumin a hi dangerous insect hol a zong hi chi thokang zong he zaw kit he abana dingin green anaconda kiti hi chi gulpi hi Amazon forest hi vanoya gulpi len ho in pi ti a zong ki he hin hi chi gulpi ho hi fit som thum a saw zowin 500 pound agi zawin a hi alet walje in leisi tul ho a dei bangin achat zo pun a hin la tuila a hi teng nom ta in achat le the in humpi ole gamvo sahi le mihim ki san bai ta a atha the hi hichi gulpi ho hi Venezuela Brazil le Ecuador le Peru gamlama a ha ki mudi senin he akhat na a che hi le jaguar kiti hichi sa ho hi jaguar zong hi ei pawa ka he di kit punna an het wal ne hin sei pi unlang hichi sa ho zong hi ti zat ta mi him that thei sa chi khat hi alit le asaudan hi 43 to 75 inch a asaw zowin 135 kilogram in agi zowin hi jaguar ho hi cat family adinga alien pen hi vin hi athang pia am ho hi guzu namun ho hampa tam namun ho le thingphung tam namun ho la no mu vin hi hichi jaguar hodinga hi mihim pi hling khat tha ding kiti zong le thilbai lam cha bo hiding a hi aji chu atha o hi mai maya hat le na sa hilo a hi jaguar le leoparд hi ata asa chunga ki kai hichi petan hi akibang a hin
ahin la jaguar ho hi leopard sanga gi zo hi cha chi ki he khen thei be hi leopard ho wang Amazon forest a akimupun ama ho hi Africa le Asia continent sunga aha ki muina hi leopard ho hin nilum kun le hothim nungin sa aha manun jaguar wang hin iti phan he jong le akilem namuna chu amu mu chu abol cha jengji he tunia dingin Amazon rainforest chungchang thunia khade seil chomcha he chan che intin a chaina chan hin ngai ho jo si chunga ki pa na khen phung in nabon chawin umno munlang mangpha